Here's this is Freddie. Tate kadu jengi duder Christy Harasi shimite kongla nyamro jigi yobare. I was one of the first people in the US. Ngara ari na toyi pi nasa phogen thome de yin. Jiri ngare lune tha zaya la gabutsane me. Yina yang de seri la phengi yona yin da yin. Kong toyi pi nele dage chungwe che shin la phemba dubgyur kamyo nangi yobare. Sozon lega Adaptive Biotechnologies ta Microsoft ni ne nyamship ki leshi immune race shabate nang kong nyamshu nangi yo. Leshi tel zonzi Lance Bolton ne konzo nyamship deni tata toshibe leshi ka shenda mendawa yimba so. Looking more specifically at the virus's effects on the body. Konzo nedu ki mi sobor shugin gari sugi yume tang nganzo mi sobe nedu la shugin gari sugi yume ke korla tokship jigi yo. They're the first cells of the immune system. T cell ni nganzo sobe ting nozi jingi nedu phogap desor tonle jigi thoma de chagi yobare. De thome namgyur ki nelu nam nyamship jede toyip ki nengo tang jotap sok nyurbe ngang dubar pendo chimbu ye. What we're trying to do is to look at that immune response. Nganzo sokor nedu de phogap mi kashe dagi yongi yobatang yang kashe zane dagi yongi meba de gyunse gari yime soship jigi ye. Tata toshimbe nyamship de nang ari dongi nyishisapshi ne midang chikdong deshin Afrika tang Europe ni ne midang somdong sam nyamshuk nanchar yobe leshi shikre tuk. Adaptive and Microsoft use machine. Sozon lega Adaptive tang Microsoft ni ne mi desu neri gogbe nelu deso chikla pongde nyamship jajure. Karax ne kong toyip ki ne phoba de sangjo shikla ngonzen nangi yobare. Part of what makes me hopeful is that Nye dene nesu sangbo shik yongwe rewa tang mi shen mangbo shikla yang semgyo tebe yichi yo.